Pemirsa ring tanggal selikur Maret galah semeng keuningin wenten bencana taruh runtuh sangkaning pengerau sasih kaun sabadares miwa angin baret ring sawetara genah ring wewidangan kecamatan Selbar. Taruruntuh Soroh Suar Saning Lintang Ring Margi Nasional jurusan Denpasar Gilimanuk Ring Desa Selabi Kecamatan Slemadeg Barat sampun kabersihang. Saking bencana inucap kauningin nenten wenten krame sanisede. Jarang taruh kunyit empak nibenin wangunan plinggih pura Gading Wani sane magenah ring Banjar Lalang Linggah Desa Lalang Linggah Kecamatan Slemadeg Barat. Taler sangkaning baya inucap kauningin nenten wenten krame sanisede. Indek kerugian durung janten kauningin. Taruh sorotap miwah kali tiang listrik runtuh ngelintang ring Jalan Nasional Denpasar Gilimanuk, Banjar, Desa Lalang Linggah, Kecamatan Slemadeg Barat, ring sisi kangin jembatan Tukat Balian. Sangkaning baya inucap taler nenten kauningin wenten kramo sanesede, raris kuentenan arus lalin nyani nganggen sistem buka tutup. Selantur nyani ring Rahina Sukre tanggal 1 Maret, sawetara galah 3 semeng ring wewidangan Kecamatan Slemadeg Barat, nampenin pengerau sabadares miwah angin barat. Sangkaning sasi kaun inucap ngawinang taruruntuh ring sawetara genah tur nenten kauningin wenten kramo sanesede wantah mamocol ring kewentenan material. Raiswantara Bali TV.